دوستان عزیز سلام علیکم، روز همگیتون بخیر باشد. خوب هستین؟ انشالله سلامت هستین. کار بارتون هم نازن. خب تلفن‌های نو اومد. اینجا چند پکلینی تلفنایی که مثلا زکات کردیم اونجا همش آوردیم. چون هرچی دیگه گفتم که کورس دلار روز به روز خسته بازی کیسته تا سوپر کاری گرفتی سوپر نکرد قیمت میشه بعد میگیری چه گپ نه فرقش چیه؟ زاتو هر روز سوال تلفن میشه کو. خب نیوکن دوستان عزیز اینجا باشه تلفن‌های نو اومد. روزی باشه پرایس شما دانی من در تلگرام کانال پرایس همش میپرتم تلفن‌های نو. اونجا دیدن تو ممکنه که مثلا کدوم تلفن چانس مثلا تلفن دستیخته. خب تلفن پرایس همش نرخ اونجا میپرتم میبینی که مثلا چانس اون چی تلفن چند خمستر اینا نیوکن باردار عزیز اینا از پرمیر جا میپرتم تلگرام کانال دیدن ریالفون مسکو همین تلگرام کانالda нархҳои ҳамаи телефонро мепартоем карда бемол дида телефон заказ кардан то мумкинай ва нархҳошро онҷаро мефаҳмед. агар ки шумо хоҳед ки мисол як бора нархҳоро хати суратҳои телефонро партоя шумода рақамҳое ки дар рӯи экран дестед ҳамин рақамҳода занг мезанед ҳатман шумода чикор мекунанд ба WhatsApp алоқае ки буромадед суратҳошро хати нархҳои телефонро мегиранд мепартояндтон. хоб и партарам занта иҷа боша падарко мондагем ба ин ҳисоб телефонҳоро ки маҷбур дар замин мемонем чикор кунем хай бё замин ин хеле мекунем. хоб نیوکن دوستان عزیز تلفنی یکمی ما خونر X6 اومد خونر X6 خونر 200 لایت ره اینجا چه خونر 9 ردمی نوت 13 اومده گه 856 828 تاگوس و توی 38 اومده گه و اینجا با تلفنی ردمی 12 تا آخر تماشا کنید یک غلط تلفنای چوتکا اومده گه ردمی 12 اومده گه سویت سیلور سویت کابوت و سویت 38 خطی پامیتاشان 428 856 و با کدوم ای هر سر است پامیت ای هر دو پامیت هر سر است که سامسونگ S35 تلفن نو اومده است تلفن خونر ماجیک 5 لایت از خونر را عدل یا ابزار میشه و یا میبینید تا اینجا باشد تلفن‌های بودجه اومده برای پدرکا این ردمی 12 تلفن‌های بودجه تکنو سپارک گو اومده چه خیلی دیسینا پامیت 64 همان نمودی رسید که سویتوش خاطی چقدر دستین تلفن پامیت 64 تا نرخی باشه 6990 روبل در مغازین ما این سویتی سیاه هم هست سویتی کابوت هم هست و سویتی گولد هم هست سویتی سالش هم هست همین تلفن چه خیلی تلفن اینا میکشون نشون تو میتیم تلفن بودجه 7000 روبل تلفن چه خودش اینا نیوکن تلفن چه خودش اینا دیزاینش با آیفون موننده پامیت 64 گیگابایت سیاهش سالش سفیدش و چی گفتیم سیاه سال سفید زرد دارد با این تلفن خودش نیوک نه خاطریستیکاشون دینامیک استریو دینامیک دارد یک تایپ دینامیک دارد 6 اکران HD پلس 5000 ماچ باتری که اهم از جای زوریش جای زمینش تایپ سی است و در کامپلکتاسش باشد پلونکا داکومنتاسیا گارانتی 13 ماه و اینجا باشد زرنیکوش قطعی همش میبره در کامپلکتاسیا یعنی همین تلفن خودش. خب انا موندای خوش همش تکنو سپارک گوی همه رسیبتیوش گفتم که نرمال 20 25 32 اومده باید دیم коробкаи дигари да боша ишда чӣ буд так ҳозир мебинем да ишда чӣ буданаша ростига ба ёдам нест. опа хоб ана телефони Realme S65 Realme S65 омадагай на телефони Realme S65 ин хеле света ин хеле телефонай так ина ёкин дизайнш бошад ин хеле телефончак хеле десин телефончака сета камераш пайдар дизайнаш чёткай бад и глянсивай лекин айтагаш бошад ранги блестяж медодаги матви чиз дорад защита дорад и свети голд шай ва бо свети сиёҳ ам аст телефона свети сиёҳш ҳозир ман нишонтон медиҳам ки чӣ хеле вид дорад и свети сиёҳш так ҳозир нишонтон медиҳам и свети голдш фақат и телефон худаш амагӣ ду расветка дорад як расветкаш свети голда дигариш бошад сиёҳ ина сиёҳша нишонтон медиҳам ини свети сиёҳшай ана свет бошад свети голдш и телефон ном дорад Realme S65 Realme S65 45 ватта 20 зарядка 5000 мАч батарейка 226 памят 256 дорад лекин ино бошад 6 гошонанд нархш бошад 13500 рубл ё 13000 рубл агар хато накунам хабо дар телеграм дидан то мумкин аст точниша 50 мегапиксел камера дорад 91 герц экран бо аминам бошад мақсад ҳам ҳар ду расветка шомадаги чихол ҳама чиз айдириш мебурояд бемол омада гирифтан то мумкин аст инам иҷа дамонем ҳозираш да иҷа бо чи телефон будааст телефони буҷет овардаем основной телефони Honor X8a свети сери шомадааст
Honor X8A бо Honor X5 Plus. Як телефони دیگه Honor X5 Plus телефон буҷет омадаги. Нархошона дар Telegram канал ёки дар комментария на ҳамин видео дидантон мумкин аст. Ишо телефони Samsung A15 ҳам 8 ба сервис ташкаш омадаги телефон. Ҳам аяна ҳамин телефон имина аяна ҳамин телефон бо 4 ба сервис ташкаш омад ки нархи телефон дар магазин мо 13000 рубл фурӯхта мешид. Ана нархи имрӯза шуд барои одамое ки ҳамин телефон харидор мекунанд 12000 рубли. ва метавонед ки бемаҳол омода харидор кунед ки телефон навбат аз он ки курси доллар боло рафтаги телефона нархша чико кардем арзонтар кардем 13000 буд ҳоз 12000 барое ки мисол моира ба курси доллари пасттар заказ кардем русига ба ҳамин ҳисоб нархша арзонтартон кардем. Доллар барое ки дина 89 буд ёки 87 буд имрӯз бошад уже аллакай 93 ҳеҷ набошад 500 доллар зиёд шуда. Так что ҳами хеле касе ки мисол хай нав заказ мекунад мумкин баъди қимат шавад рости гап намедонам барое ки закупка қиматтар ки ва маҷбур мешавем ки моро қимат мефурӯшем. Ила ки ба курси доллар пешина харидорӣ кардагем ба ҳамин ҳисоб нархаш арзонтар аст. Так что успеҳ кунед харидорӣ кунед. Ин патоки көз дар пеш ма десен ҳамино ҳамин кадом модель омадаги ба курси доллар пешино гирифтагемш ба ҳамин ҳисоб ино арзонтаранд нисбат ба телефоное ки баъди як ҳафта бас мешаванд. Касе ки агар ин видеоро нав диста бошад имрӯз сана аст чандум ай рӯзи 13 имрӯз 13 сана аст моҳи август ба рӯзои 20 нигоҳ кунед агар нархи телефон қимат шид беён ки ҳа умедҷон рост гуфтада барое ки нархи телефон ҷака хисеста. Так что и последний бигем ки потоки телефоне аста ки ба курси доллари 88 овардемеш тамом. яъне инҷа бошад телефонои Samsung A15 бо свети сафед шам аста ина сафед шам аста A15 5G шам омадаги дидас ина A15 5G омада. Та инҷа бо чи ай 20 Pro Plus экранаш аввалинои будаги телефон. Телефони Redmi Note 13 будааст. Баъд телефони Redmi Note 13 Pro. Чанд шидай таqa? 115 шидай уже. Дина 101 чанд буда уже. Ин бошад Redmi Note 13 Pro. Proш и всё. Тамом ҳамин хайнавигари короче. ҳамин чи телефоное ки оз ман инҷа нишон додам, чи телефоное ки ози нишон додам барои шуморо ҳамаи ҳами ба нархи курси пешина омадаги. Так что успеҳ кунед арзонтара нисбат ба телефоное ки як ҳафта пас мешавад. Барои чи? Барое ки и ба курси доллари 87-88 харидагемш. Саломат бошед акаҳо, хуш омаданд. То дидор. Саломат бошед. Иншоалло худо хоҳад. ва биёед харидорӣ кунед ва гуфта намонад касое ки бо ҳамин телефонҳо харидорӣ мекунад иштирокчи ана ҳамин бозӣ ҳам мешавад. ана падаркое ки дар инҷа шумо дидагем ион барои фурӯш нестан нархам дашт надорад ягон дошт ҳама ино падаркам. ҳар як телефоне ки шумо дар инҷа дидед ҳама ино ҳама телефон мегум битаваи техникое ки дар инҷа дидед ҳама ино падаркам барои шумо ва ҳамин любой таъмира худо хоҳад якта тар охири моҳда ёки аввали моҳи сентябрда падарка метиҳем ҳам клиентҳода яки одамое ки магазини мо телефон харидорӣ карданд. Так что дар канал обуна шавед аввал дар Telegram канал обуна шавед што нархҳои телефонро бинед. Дар WhatsApp бошад муроҷиат кунед. Агар дар дигар шаҳрҳои Россия бошед тавассути почта Россия ҳам равонтон мекунем. Агар Тоҷикистон гӯед равон кунед телефонам Тоҷикистон ҳам равон мекунем. Пули доставкаш отдельно. ин нархҳое ки шумо хати гап мезанам масалан ин нархҳое ки дар Telegram мебинед только нархи телефон аст. Доставка дохили Россия яъне ки то метроро агар бошад 300 рубл то метроро мебаранд ёки почта Россия бошад ва ҳам 300 рубл агар ки Тоҷикистон равон кардан хоҳед Тоҷикистон бошад 700 рубл. бемаҳол муроҷиат карданатон мумкин аст самоилҳо хат меравад дар байни 2 рӯз 3 рӯз худо хоҳад дар Тоҷикистон мешавад. рақамҳо барои муроҷиат ҳамин ду рақами WhatsApp муроҷиат мекунед ҳатман телефонҳоро чӣ мекунем бемаҳол павчат карданатон мумкин аст. худтон айтор кунед қати шумо буд Умедҷон ва магазини Realphone. дӯстони азиз ҳамин хати чорум выходи метрои Бутырская мебурӯед ва баъди ин чорум выход омадаантон ҳамин китоб мехӯред ростаки торговый центр Зеленый инҷада ва тарафи торговый центр Зеленый раҳкӣ мешавед. ҳамин выход қади дохили торговый центр мешавед ва дохил кишиден ростаки магазини Realphone